Susyan, iabetala po karingke katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan daring pamilya ng Zardas at Luz Medina, pamilya Salalila, apostolado ning panalangin, Laika Susi Padit, Riza San Pedro, at Cecilia Bernas. Paraking aldo ng Kebaitan di June Zarina Cruz, salamat, Cecilia Bernas. Paraking ligtas ng pamaglakbe di Marcy Reyes at Romel del Rosario. Paraking espesyal ay intensyones dari Maribel Mandela, Pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Marian Kinsinger, Aurora Coral, pamilya ng Fernando Baluyot Jr. at Noemi Luzong. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Maylin Soberano, Nilo Udan, Mario Pasion, Remigio Pangan, Glenn Liwanag, Dan Michael Manlutak, Anicia Chodin, Armen Villanueva, Faye Manalo, Cesar Uliege, at ding sablang kapatid tamong masakit. Paraking pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, at paraking alanganggang kapainawan daring kapatid tamong Mayang Unabie, Di Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Edgardo Miranda, Faustino Sr., Alfonso, Faustino Jr., Jose Carreon Sr., Trinidad Gangcuangco, Jose Carreon Sr., Nelson Garma, Merla Mangalus, Richard Jules Medina, Evelio Carreon, Catalina Carreon, at ding sablang kaladwa Kim Purgatorio at detang alanang makaganakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ning balang metong kay katamu laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya at para king kaligtasan daring kay katamong ganaganang frontliners. Iabetaya naman po karing Mayang Unabie ing kaladwanang Crescencia T. del Rosario. Siklawud ta po para king panalangin king Horacio Impirata. King lagyuning iba, amponing anak, ampoing Banalay Espiritu. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay ipami, aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keko, ban manakit kapatawaran ampon pi. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan ke kami, at may kakamatena karing dakalatawo. Adwan mingini keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat me ke kami, ing makawulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring tawong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin milaring sablang lilingap karing mi salunan.
Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Emula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap nila sanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawok kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmarasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na yunduning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon. Ing lagyoning iba, ang poning anak, ang poing banal na Espiritu. Amen. Antipona para king pamagmula. I Kristo kaluguran na katamo, at king kayang kamatayan, timawa na katamo king kasalanan, at gewa na katang lahi, ring-ari at saserdote, ban sumuyo king kayang Diyos at iba. King lagyo na ningig pa, ang poning anak, ang poning banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya, ning ginutang Yeso Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. First Friday for the month of June. At kaniting First Friday, pag masusyan tayo yung piyesta, ding martir San Carlos, Luanga, at ding Kayaben. Asisyan talangan din kaya katamong kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Ikang mamablas karing martir ami salwak king dayara alang-alang keta
Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang parangalan daring banal, amibat ang king kasakitan, bilang pamakiwangis da keka Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ikang babye tetagan, karing taong alang takot, marap king kamatayan, bilang patutu king lugod da king Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamu at king pangapatawad dading kasalanan tamo. Parati tamo sanang manatili king tapat apami patutu kaya angga king idala na katamu king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oyig paming mayupaya, ing daya ring martir, gewa mong bini para karing bininyagan, ing pamipatutunang San Carlos at ding kayabe na at ing karelang katapatan kang Kristo, arapaning pamipasakit, ayagyag no sana ring mabilang-bilang alalakit babay, ban mi biye mo naman king kasalpantayanan Kristiyano, iti adwan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambemo at ning banalay Espiritu Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro rin dapat daring apostol. Yaring Agripa at Bernice di natangda sa Caesarea, bandalawan det pugaya ni Pesto. Inyang miglambat nung bagya ka rin, abuklat ng Pesto kingari, ing kaso ng Pablo. Nga na, ating meto nga makasukol keti, akalakwana na po, ning administrasyon ng Gobernador Felix. Biklat dang pasibayo kanako at kanitang mintako Jerusalem, ding pamuntok ding saserdote at ding makatwaring udyo, ing kaso at inawad ta kanako, ing sentesyan ko ne, dapot sinabi ko karela, king eraw gali ding manungkulan ning imperyo ning Roma, ing ipapatere, ing ninupamang taong bibintangan, dang pamikasala hanggang enoa kayarap king usgado, ring bibintang kaya, at hanggang mika pamitagon, ipaglualo na ing kayang sarili, king bibintang da, laban kaya. Kanitang dinatang laketi, kupe pasayang panahon, agad-agad itang kabukasan, linukluk ko king usgado at inutos kong yarap de kanako yung tao. Inyang ikwarang may kipayarap king usgado, ala anumang inarap na anuman karing pamikasalang isipan kong iyapagda. Ing karelang piyamanwan, laban kaya, makainggil mong bukod king sarili rang reliyon at tungkol king meto nga tao milagyan Jesus. Metene ka no, ing taong iti. Dapat pipilit ng Pablo, king mabyeya. Ako balo nung makanano kong atulan, ing pisasabyan na ita. Inyakitan ko kang Pablo, nung bisaya ka rin ni Jerusalem malitis, tungkol ka rin bibintang da, laban kaya. Dapat Pablo minapilarya, inawad ning milalako gwardya, at ing emperador ya ing lumitis king kaso no. Inyayin utos ko, ing gwardya nyo, hanggang ike akwang aparalo, ing emperador, ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat, ing pakibat tapo, king banwane binili ning Ginoo, ing keyang trono. Ing banwane binili ning Ginoo, ing keyang trono. Purian ming Ginoo kaladwa ko, mabilog kong pangatao. Purian me lagyo ng banal o kaladwa ko, ing Ginoo ke kayang purian. Sablang kaya ke pamanabang, musa kakalingwa. King banwane binili ning Ginoo, ing keyang trono.
nung makananuya katas sing banwa king yato, makanyan kalawak king lugod na karetang makitakot kaya, nung makananuyang marayo ing aslagan king albugan, makanyan lakarayo kaya, ring kaya katang kasalanan. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. King Banwane binili ning Ginoo ing kayang trono, at magariya king meto kay tawan. Ikong masikan at mayupayang anghel, puriyan niya yung Ginoo. Ikong mayupaya at masikanan ang maminto, king kayang aman. King Banwane binili ning Ginoo ing keyang trono. Talakad tapo ban parangalaning maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Tamungan po, umaya kayo at ituro ing kapong ebanghelyo karing sablang tao. Kaya beyo po kapilanman, ang gaman king kapupusa ng yato. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka ang timurin, Pambabasa, king maya pabalita, agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Inyang meka pag-almusal nala, kitnaneng Jesus, Simon Pedro, nga na Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, migit ka rin eh. Huwag Ginoo, balo mo king kaluguran da ka, nga nang mekibat Pedro. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo laring kanakong biserong tupa. Kitang ng katuwang ukdo kaya, nga na Simon anak ng Juan, kaluguran mo ko. Mekibat kay Pedro, nga na huwag Ginoo, balo mo king kaluguran da ka. Nga ng Jesus kaya, ingatan mula ding tupa ko. Kitang na kaya king katlong ukdo, nga na Simon anak ng Juan, kaluguran mo ko. Melongkot yay Pedro, uling me katatlo na ng kitnan, kaluguran mo ko, at me kibat ya, balo mo ing sabla Ginoo, balo mo king kaluguran da ka. Sinabi ng Jesus kaya, pakanan mo ring tupa ko. Ing katutuan sasabihin ko, kaya ka, inyang kayanakan mo, iking papiblas king sarili mo, at lalakad ka nung no kabisang munta. Dapat po tang tumwa ka, iyatsyat mo laring gamat mo, at aliwaya ing papiblas keka, at aliwaya ing midala keka king lugal, aya kabisang munta. Sinabi na itiban pawagana nung makanano yang Matay Pedro, at munya kaligayan king Diyos. At pangasabi na niti, nga ng Jesus kaya, tuki ka kanako. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan, Kapurian keka o Kristo. ulit-ulit yaing kutang na ning Ginong Jesus kang Simon Pedro, at beses neng kitnan. Bakit kaya? O tatlong beses, ulit-ulit. May naya ba memorya? Isan Pedro, ing pakibat ali. Manyigrado ya ba inga pong Ginoo, ing pakibat ali. Ulibang medalane, ing Ginoo, kang San Pedro, yang may katatlo ng peglaram, niya ulit-ulit, kukut na ngene, ing pakibat, ali mo naman. Ulit-ulit at beses neng kitnan ning Ginong Jesus Simon Pedro. Kasi balo na ning Ginoo, masakit. Ulit-ulit, kasi balo na ning Ginoo, masakit. Masakit ya, itang katukida ning ay do ng
San Pedro. Kaluguran mo ko, I do, Lord. Itang katukinan ning I do, masakit iya. Nyapin ulit-ulitan ning Ginu. Uling may naya memorya, uling manyigrado ya, uling medala kaya, nune uling ing katukina, ning I do na, ning uwana, masakit ya. Look at the last word or the last 3 words of the gospel. Nga na, tuki ka kanako. Yeah. Tuki ka kanako, no ka rin neto tuki, eking mall. No ka rin neto tuki, eking pamamasyal. No ka rin neto tuki, ban makipangan. Baloy po itang katukinan itang tuki ka kanako. Tuki ka kanako king kasakitan. Yan. Tuki ka kanako king kamatayan. Uling o yan yung pintalanan ng Ginoo. O yan yung panagkat ng tukya ng San Pedro. Kaluguran mo ko? Yes, I do. Tuki ka kanako king kasakitan. Kaluguran mo ko? Yes, I do. Tuki ka kanako ang gaking kamatayan. Lawen niya po itang ebanghelyo nga na sinabi na Lareti, ban ipawagana nung makanano yang Matay Pedro. Sinabi na Lareti, ban ipawagana nung makanano yang Matay Pedro, midala ka keng lugar, ayemo boring puntalan. So, oiting kapupuntalan ng Pedro, balo na naning Ginu, na ing katukinan ning kayang uwa, kaluguran da ka Ginu, tuki aking kasakitan, tuki aking kamatayan. Nanyapin ulit-ulitan ng kukutnan because commitment, tuki king Ginu, king kasakitan is being tested, is put to test. Potang masakit na. Commitment is put to test. Potang makayarap ta naking kamatayan. Aliwa mo San Pedro yung mikukutnan ulit-ulit at beses. Adyang ding kakasal, kukutnano ning pari, ulit-ulit at beses. Makatatlunan naman makibat, I do, I do, I do. Pero potang masakit na, may kawani nala. Ing I do, at inyang katuki, tuki kaking kasakitan. May kawani nala, it's put to test the commitment of I do. Lawen nyo rin Kristiyano. Ita mo, lawen nyo itang talasimba, makatapilan nakatakukot na ning pari, sa sakwili sa tanas, at beses. I do, I do, I do. Sasalpantaya kayo king Diyos. At beses, I do, I do, I do. Pero potang mirap tanang king masakit, mirap tanang king kamatayan. Mangay nata na kasalpantayanan nung eman mawawala iti. O ba't ulit-ulit at beses kukutang iya ingapong Ginu? 3 times, sometimes, is not enough to keep the command, to keep the commitment, tuki ka kanako. Potang miyarap taking masakit, potang miyarap taking makamate. Siguro mo 3 times, 4 times, 5 times, para mo apatutuanan tayo itang commitment. Ngayon kaya i-appreciate, but ulit-ulit yung Ginu. Uling balo na. To some, 3 times is not enough to hold on. 3 times is not enough to hold on to the commitment when faced with death or a situation like a death-like situation. Sakto San Carlos, Luanga. Mig I do laki nga pong Ginu. Sasalpantaya ka, I do.
Sasalpantaya ka king anak ng bugtong, I do. Sasalpantaya ka king banalay espiritu, I do. Sakwil may satanas, I do. Ing kayang dapat, I do. Ing kayang maroka pamanambuyot, I do. At apat atwana na tinukiya hangga king arap ning kamatayan. Hindi natinag. Kalupan ng Pedro. This time, hindi siya bumitaw. 3 times of his I do, he proved it were enough. That nothing can come in between his I do. Ang poing tuki, aking apong ginu, ang aking kasakitan, ang aking kamatayan. Ita mo kaya, ilang beses in I do kailangan to prove. Nothing can come between us, our I do, and following Him until death. Manalangin tamong yan, ikingig pa, ayat king banwa, ami tubod king anak na, ami parangalan king banwa bilang matas a sacerdote. Manatili pamurin king pangataw, ban adala nakatang makirake, king kayang kadyosan. Nga tamong yaning manalangin, ari ning ligaya, pakramdaman mo yung panalangin mi. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king iglesia ning Diyos, paralano sa akiyo ring kalam ning banalay espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sablang opisyal pampubliko, iparalani sa karela ning Ginoong Jesus, ing espiritu ning hustisya at katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sablang sasalpantaya king tunay Diyos, pisan neto nga no sa ning espiritu, king lugod at pamikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakramdaman mo yung panalangin mi. Para ka rin kaladwa king purgatorio, kapamilataning kayang pamaytas tayrano sa ng Jesus Kristo, king ligaya banwa, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakramdaman mo yung panalangin mi. Tanggapano sana ng Ginoo, ing kapasalamatan da ring pamilya ng Sardas and Luz Medina, ing pamilyang Saladila, ing kapasalamatan da ring kapatad tamo king apostolado ning panalangin, Laika, Susi, Padit, Risa San Pedro at Cecilia Bernas, kambeda ding karelang pamilya. Tanggapana mo naman sana ng Diyos, ing kapasalamatan da ring kapatad tang mag-birthday, June Zarina Cruz, salamat, Cecil Bernas. Ipagkalam na sana ng Diyos ing kapag nasandang safe travel di Marcy Reyes at Romel del Rosario. Ipagkalam na sana ng Diyos ing special intention dari Maribel Mandelia, ing pamilyang Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Marian Kinzinger, Aurora Coral, pamilya ng Fernando Baluyot Jr. at Inoymi Lusong. Pagkalam na sana ng Diyos yung kapag nasandang speedy recovery and good health di Maylin Soberano, Nilo Udan, Mario Pasyon, Remio Pangan, Glenn Liwanag, Dan Michael Manlutak, Anisha Chodin, Armen Villanueva, Faye Manalo, Cesar Yulege, at ding sablang kapadatang masakit. Ipagkalam na sana ng Diyos ing pamanantabi at protectioning banal espiritu para king pamilya ng Ani Rason at pamilya dari Antonio and Josefina Guevara. At iulino sana king kayariana ring kaladwa ring kapadatamu Emmanuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason,
Edgardo Miranda, Faustino Sr., Faustino Jr., Alfonso Jose Carrion Sr., Trinidad Gang Cuangco, Jose Carrion Sr., Nelson Gama, Merla Mangulas, Richard Jules Medina, Evelio Carrion, Catalina Carrion, at ding kaladwa king purgatorio, at ding kaladuang alang makaga na karela. Ipanalangin tala naman para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo laban keng COVID, para king ang malagwang kapaldanan daring miyapektuan o infected king COVID, para king kapayapan daring kaladwa daring mayangon na ibye uli na ning COVID, at para king kaligtasan daring kaya katamong egan-aganang frontliners, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngedi po, adwan taming sarili tang kapagnasan. O yigpaming at syubanwa, balo mula ding pinili mo, ban akayabe mo kapilan man, manano na sanang ding lagyo daring sablang panalangin mi, mayakit laking libro ning biye. Itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baan ingkya katamong dawon, matanggap ya harapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo, iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, tanggapan mo sana dening ayin adaralami, king kaya kang altar, antina ning binye mo karing banal mong martir, ing tetagan mate,
kesa aking mikasala. Sopan mo kesa na lubos, may tagulaling, karing kaya kaming sarili, kaya ka. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman na tiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yula ring pusuyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oyig pa Diyos king alananga at lubos mayupaya. Ding banal mong martir, San Carlos Luanga at ring abe na tikyan da ing alimbawa ng Kristo. Dinawon da ing karelang biye para king ikaligaya ning kaya kang lagyu. Ing karelang kamatayan, papasyag na ing kaya kang upaya. Asaslag king kainan mi, anting tao, pipilinan mo la ring may na at pasignangan mo la king pamipatutuda keka kapamilatan ng Kristo a kaya kaming ginu. Kambering sa Blancoro, ding Angeles karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, makyabe kaming alamtok ng babye kapuryan keka at ngaming sasabi. Banal, banal, banal ya ing Ginoo. Diyos amayupaya, mitmuya ing banwa at ing yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad siya ing daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloyig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli na nitapag para lampumi, pabanalan mo sana rin ang ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyeso Kristo. Bayuyami daon ko sang loob, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne at binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naning apunan, kingwane ing kalis, at pasibayang pepasalamat keka. Binyene ing kalis, karing kayang disipulo nga na anggapan ye iti ikongan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang anggang tipan. Hamibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketa mipatawaran laring kasalanan. Daptan yiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Ginoo, kapamilataning kekang krus at pamanyubling mebye, linigtas mo kami. Ika ing talapagligtas ning yato. Inyangin igaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miyak ka iting tinapena ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, king ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banala Espiritu. Ganakan me, oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato. Ban biganap yaking lugod, kambening kaya kaming Papa, i Francisco, kambening kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman,
ding kapatid ming pepaynawa na at manenayang panga subling miye at ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, pan kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe da ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaboryan king kakabanan ning panahon, puryan daka at paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya igpang mayupayang tutu, kagum ning banalay espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alananga. Amen. Ngani manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ibami ay atsuban mo, misamba niya ilagyo mo, datang kaya kami ang kayaryan mo, mi pamintuan ning lub mo kaya tisulip ang tiban mo. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiya mo kaya kami king aldongini. Ampon ipatawad mo kaya kami ring sala mi kaya ko, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yem kaya pa isawul king tukso, nune ikabos mo kami king marok. Ikabos mo kami, o ginuking sablang maro, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayaryan at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburyan mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo, manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipakit tamo ngeni, ing mikakametong tamo king kapayapan. Kordero ning Diyos, ang nilalakoking kasalanan ning yato, pakalulwan mo kami. Kordero ning Diyos, ang nilalakoking kasalanan ning yato, pakalulwan mo kami. Kordero ning Diyos, ang nilalakoking kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Niyoing kordero na ning Diyos. Niyoing milalako king kasalanan na ning iyato. Nuan la ding mayayawos king apuna na ning kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen. Antipona king pamakinabang. Panyatang ning espiritu ning katutuan nga naning Ginoo. Ya ing sumaup kaya kayo, ban aintindihan niyo ing sablang katutuan. Alleluia.
Talakad tapo. Manalangin tamo. O paming malugod, kaniting kapag masusyan, king tagumpeda ring kekang martir, tinggap mila ring sakramento, sinaw, karela, ban, mibata, king delanan dang pamaylasa, libutad na ning sarili ming kasakitan, manano na sanang iting Eucharistia, papanatilyan na king matatag, king kasalpantayanan at king lugod. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Siklaw tapo king kakatang prayer to the Sacred Heart of Jesus. Prayer to the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn, if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek, if not in the treasure which contains all the riches of all kindness and mercy? Where should I knock, if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayers. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my requests, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled by me and by all your creature forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering and in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Talakad tapo. Ala na po. Turuyo ko po kasi ako po baling gagawan. Nya, pota po sarako na yatin pa pala. Lana po.
Wala na po. Bukas po, itang first Saturday, 7:30 a.m., alaya po na. Bakit po? Kasi po manatagtamo ka nga pong Norman. Maranon ko pong muntaking chancery. Kasi po, ako pa mo rin ing mag-welcome kaya. Ako po in charge keng pa mag-welcome kaya. So makanano ko po nung magmisa kong 7:30, mamulay ko po karas ko ka rin ing mag-welcome. Baloy na ako man po palagi kong maranon. Sana po ay intindihan nyo nung alatang misa bukas abak. Nepo, salamat po. Diyan ako bisa, ako naman yung pari. Pero nung makapagmisa kayo, okay mo. Atin naman pong misa ketang installation ng Apong Norman with the Archbishop po. So, ita pong pamamun tayo king Chancery. Ikayo na pong bala, ne? Mas matuwa ko pa po ka na po. Bali yun na pong puntalan. Basta po ako, muna akong munta ka rin, ayusan, lawen. Ulim pong akong mag-welcome kaya. Agyangat yun ako, Ken. Alam na po sabihin, okay na po. Inginu manatiliya kaya kayo. At kaya ka, antimurin. At bendisyon na kayo ng Diyos, amayupayang tutu. Ingig pa, ampon inganak, ampon ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misang First Friday, mayari na. Umen ako king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.